ko hle batho ba modimo ko ra dumedisa dumela hohle la ufinyana mo le mametseng lentswe la sebata le le teng ke a dumedisa pereng e tshoseng ngata ke a dumedisa hohle mo utlwang lentswe la sebata sena o le teng ke re khotso mariengana ke re khotso dirameng tsena hle ke re khotso ka mono ka Santoni mo le mametseng le teng hle le teng ke re khotso hohle mo utlwang lentswe la sebata sena o le teng ke re khotso ki kokobeditse haholo ke monyane ka hara batho ke mpa ke sebediswa ke memoya ya bonkgono le bontatemoholo ke mpa ke sebediswa ke memoya ya bonkgono le bontatemoholo ke a dumedisa hle tsatsing lena ke batla o nka kholo ke fumane melaetsa e mengata ya batho ba reng mkhulu re phidile ka wena ke fumane melaetsa e mengata ya batho ba itseng Daudi Arora re phidile ka wena re natlafetse ka wena re phunyelleditse ka wena ebe ke araba ke re a se nna empa e le mehauhelo ya bonkgono le bontatemoholo bao ke tsamayang le bona momamedi nna ka bonna nkeke ka etsa dintho tse le etsahallang hobane nna ke motho fela ke mpa fela ke sebedisitswe ke letsoho le leholo bonkgono le bontatemoholo ba aparetse bokamoso baka le bophelo baka ka dinako tsohle tsa ho phela haka jalo momamedi ha o le motho ya sebedisang dintho ka taelo ke kopa ho sebedisa lentswe lena la taelo ha o le motho ya sebedisang dintho ka taelo ka o laelwa ha o kgone hore o ka lahlehelwa ke ditsela tsa ya o laelang momamedi ke itse phoso e kgolo ileng ya etswa ya pele phoso e kgolo ileng ya etswa ke hore ha re tswa mabitleng immediately ha re tswa mabitleng ha re fihla malapeng a rona be re hlapa matsoho ke phoso ya pele e ileng ya etswa ho ngwana mo Afrika hobaneng ha o tswa mabitleng ha o hlapa matsoho o leka o hlalosa hore ha ke
party ya mo ke tswang teng. Haholo hakakang ha o fihla lapeng o bo hlapa matsoho ka lekgala. Qamako thokozana. Qamako lesedi kganya. Haebe o nkutlwa hle, haebe o nkutlwa ke kopa o share video. Ke batla o bua ntho tse tibileng tsatsing lena hle Mohammed wa ka. Oh, a ke tsebe nna ntho ena e etsang jwalo. Ne ke batla ho tonka dikolo ha ke tsebe ho etsahalang ka mona, ke tsebe nna ntho ha ke sa di tseba di-technique tsena tsa lona tsena, nna di a nqaka. Nna ke tse di a nqaka, nna ke sa tseba jwalo ho tobetswa, ho tobetswa eng mo. Le ka ntshwara momamedi wa ka, ntho ya pele e ileng ya etswa e phoso jwalo ko nanollele tsona, ko manollele tsona ka o latella. Ngwana mo Afrika o ile a rohanywa le katleho ya hae le matla hae ka hore ntho ya pele fela, ntho ya pele fela, o masiphume emanqwabeni, masifika endlini zethu ibe sihlamba isandla. Re ile ra kgaohanywa le connection ya rona ya didimo tsa rona ho tloha ka nako eo. Ke kopa haebe o teng ka mo Bloemfontein radiong o mametse radio Motheo FM, o ko tshofela hore ke teng ke mametse Motheo FM. Ke teng mo mamedi haebe ha o soka o mpona ka mahlo, ke teng mane ho Facebook le qhepeng la rona la Dr. 911. Ke teng mane TikTok le qhepeng la rona la Dr. 911. Into yesibini eyayenzwa iphutha elikhulu emntwini omnyama ukuthi uma abantu bethu baswelekile bakhitshwe emizini yethu, amathambo wabo ayolala kude nathi. That was the second biggest mistake, because amathambo abantu abadala was supposed to be ama-altar wethu. That is why today siyasaba ukuthi sithandaza abantu abadala. Kodwa sabi ukuthi sithandaza uNkulunkulu wengelosi. Abantu abaningi banokundibanisa inkulumo zami. Batho ba bangata bana lo fosa dipuo tsaka. Batho ba bangata bana lo re ha ke rate modimo kapa ha ke rapele modimo kapa ke roaka modimo. That's a lie. Everybody ophilayo is under the forceful power yomvelinqa ona re mmitsang Tlatlamacholo, ona re mmitsang Ramasedi, who is the God of the power, God of the sun. Nobody can live kantle le matla modimo, but asinakho amandla okubiza uNkulunkulu ngoba asimazi uNkulunkulu. Asinawo amandla okubiza umvelinqa ngoba asimazi umvelinqa. Siyakholwa nje ukuthi uyasibona, but sinamandla okubiza abazali bethu. Kodwa because bona siyabayazi, sikhumbula nenkulumo zabo uba bebe baphila. Ene siyayazi ukuthi apho bekhona bayakwazi ukusikhulumela nalamandla lawo thina singakwazi ukuwafikelela. That is why abantu kudala ekuqaleni kudala abantu bebabeka abantu abaswelekileyo, masapo a bonkgono le bontate molana patwa ka hara dijarete tsa batho. Inelo baneng
motho wa motsho motho ka kakaretso matla hae a mo mama di tloko bontshe ntwena tloko manollele yona go bane batho ba tshesang mebele ya batho ba etsang ntwe bitswang crimination a go bula hlo ya hanya go bane banka musidi wo go bane banka ashes tseo ba fihle ba dulele tsona ka tlu mo mamedi bula mahlo a hao hle ke a o kopa mo mamedi bula mon ne ke bolella mosadi wa ka ke re nna ke tloa lefatsheng o ska apara aparo tse ntsho because ha o apara diaparo tse ntsho o hlalosa hore dintho tse ne di tlapile di tlo etsalla lelapa laka di ske tsa hlola di etsahala because o ka ra lefifi mme ha ke ne ke mo hlalosetsa ha ke tloa lefatsheng o tlamile wena le bana ba ka le tsebe hore you are the most blessed re ntse re tshabe lefu re tshabe le batho ba hlokahetseng to an extent re na lo bua mantsore o mtofile o spook nkgono wa ka Angelina mamtete afetwe spook toko bond tsa dintho di etswa ke lona batho ba sebedisang ditlhare hampe batho ba sebedisang ditlhare hampe ba tseba o sebedisa ditlhare ka tsela e sa lokang hore ba qetelletse ba sebedisa masapo ka tsela e sa lokang ka ditlhare batho ke wa loka ke bolella batho ka mehla let's do things hantle ho tswa di basics tsa teng hona jwale je ka gola beke tlang ke tlabe ke le bontsha beke tlang kapa beke ka pele tlang ke tlabe ke le bontsha ke bile le toro ya hore re a ya mabitleng mara why re sa ema bitleng jwalo ka re ya kerekeng re ya mabitleng re fihle re etse nthonyane re etsang re tsamaye but hantle amandla wethu qobo lwayo asemathuneng yes ke ne ke bolella motho mong ke re it was a fault hore ibe mabitleng e kare ke tulo e hole le batho e ditshila ene o shebe mabitla ditshila ke a rona fela batho ba batho because ha re tsebe matla a udima masapo ke nana beke tlang kapa beke tlang ke tlo le bontsha le bitla la nkgono wa ka ke le entseng because motho mollo mong ya phelang o tlamile o tsebe hore na ke le feng lenyalo le potlakang ka pele ha o bua dintho there should be an angel. There should be an angel that when you go to that angel, you know, ntotsa how right now, di tlo potlaka di tlo etsahala. Ke bolelletse batho ba bangata. Ebile batho ba tlang ho nna ba tseba. Nna ke batle motho a tlang ho nna qo. Batho ba tlang ho nna. Ba tlang ho nna ba tlo itlhahloba ba tseba. Ha ke batle motho, ha ke batle student se sa mameleng. Ke batla go hlalosetse dintho o tsamaye o lo di etsa tomorrow o tlo re ke a leboa a ke batla o ba teacher ya aha e ruta ngwana ntho e lengwe every time ngwana ba sa iketche ka hlonya ha and a ke batla o ba a traditional healer ya excitement a ke batla o ba ngaka e
etsang batho ba be excited. Ke batla ba ngaka e etsang batho ba fumane ntho tse ba di batlang, ba tsamaye ba lo phela dintho tse ba di batlang. Qamako Lesedi Kgane. Qamako Lesedi Kgane. Qamako Lesedi Kgane. E fetile momamedi nako ya hore motho a bue ntho e lengwe every time. E fetile nako ya hore motho a bue dintho tse excitang batho. Ke dula ke bolella batho mehlae. Ha motho a re o tla ba le million, a ska o thetsa. O mo shebe pele na o na le yona million. Ha motho a re o tla wina lotto, a ska o thetsa. O mo shebe pele yena o kila wina lotto. Momamedi, o skebe wa ba mofuta wa batho ba bang excited ke dintho tse batho ba di buang. Empa batho bao e se dintho tseo bona ba di buang. Batho ba bangata ba bua dintho tseo bona ba sa di bue, ba sa di etseng. Utlwe motho a re le Mabitle mare yena ha so Mabitle. Utlwe motho a re le sebedise sniffi mare yena ha so sebedise sniffi. Sefate sa perekisi re se bona ka ditholwana tsa perekisi hore ke sefate sa perekisi. Momamedi, for a long time re bolelletse hore re tloa le hodimo, mme ha rena kabelo le batho ba hlokaetseng. Potso ya ka kore batho ba hlokaetseng ba ile kae? Ba etsa eng bona mo ba ileng teng? Taba ka ke ena momamedi, haebe o ka se tsamaye strateng sa Gauta mo lefatsheng, ha ona mo tlo se tsamaya teng. Ha o ka se apare turu mo lefatsheng, ha hona mo tlo aparang turu teng. Re thetsitse hore ka nqane tla be re apere dikobo tse tshweu, ha ona dikobo tse tshweu. Potso ya ka ke e botsang ka mehla hore haebe hona le lehodimo, ke flyile di country tse ngata, ke tsamaya ka sefofane ke ya hohle, ke botsa batho hore batho ba tswang ka hara planet Earth ba tsamaya ka hara lefatshe. Ntho ena ho thweng ke lefatshe le mahodimo. Lefatshe le mahodimo ke ntho e ka reng letokomane. Batho ba tswang ka hara planet Earth ba ya Mars, ba ya Plutos, ba tswa jwang haebe ka mo ka lefatshe le mahodimo? Lefatshe le mahodimo haebe ka mo re leng ka teng ke mo re felletseng teng, ba tswa le kae? Batho ba neng ba re ngolla dintho tse re dumelang ho tsona tsatsing le, ba ne ba sa tsebe tsatsi le leng re tlo tsamaya lefatshe kaofela, mme re tla be re le ka mo re leng teng mo re questiona ntho nngwe le nngwe. Ke kopa tshwarelo hle ho ba buang Seportuguese, ho ba buang dipuo tse ding tseo ke sa di bueng. I'm very sorry to those that speak Portuguese and other languages that they don't hear Sesotho. I'm very sorry. But we are just talking about black consciousness. Hona jwale tje ke kopa bua ntho ena qetela. Hona jwale tje batho ba batsho kaofela ba America ba batla ho itsebana ke bomang. Ba batla ho itseba hore na hobaneng re fihlelletse mo re leng teng, hobaneng re na le mabitso a sekgowa. Kaofela batho ba batsho ba America ba na le conscience. A se bona ntho yane naledi yane ya meso ya kganya ma-Afrika e kgutletse ho ma-Afrika. That is why dilemong tse re leng ho tsona momamedi, bomma rona le bontata rona ba shweleng e se di-millionaire, ba tlamile moya wono wa bo-millionaire wa bokakapa wa borena ba o tshollela ka hara hao. Dintho tseo ba ileng ba seka ba fetoha tsona ka wena ba ka fetoha tsona. Lesedi Kgane, Qamako. Ofising ya rona Bloemfontein, tshwara galase ya metsi, ka ba ka utlwa motho mong a re mokholo ke a futhuma. Ka ba ka utlwa motho mong a re mokholo ke a futhuma.
Momamedi ya o qetela ke ka speed before ke bua ntwe. Tsamaya o lo batlisisa ka star sign sa hao. And o hlomphe matsatsi a o tswetsweng ka ona. Because motho mo lomo matsatsi a o tswetsweng ka ona a hlalosa ntho e tibileng. Ile ya ba phoso tlo go bontsha e entswe hangwe fela ntho e ka Bible mo ho no thwe ba bohlale ba botjhabela ba ne ba latela naledi eneng e ba bontsha mo Jesu ana le teng. Only once mo bueng ka the significance sa dinaledi. Hona le tsatsi le tlo rutang ka dinaledi. Naledi hlalosa eng? Dinaledi ya di hlaile di le tje di hlalosa eng? Kgwedi e hlaile le half e hlalosa eng? Ha ile full e hlalosa eng? Dintho tseo ke ntho tseo re ileng ra se ithuti ka tsona. Mme ke tsona ntho tse bohlokwa ho feta dintho tse kaofela. Most of us, we are wandering for the rest of our lives. And we don't read small things. Karu, tseba star sign sa hao. Ho bohlokwa haholo. Ho tseba hore na naledi ya hao e hlalosa eng. Momamedi, ho bohlokwa haholo ho tseba hore mofuta wa naledi yeo o leng yona e hlalosa eng. And o tlamehile o align le naledi ya hao. Ke kopa o lo phahla mabitleng. O ska tshaba hore ska tshaba. Re rapela bo mmarona le bo ntataro. Ska tshaba. Be bold. Re rapela masapo le memoya ya bo mmarona le bo ntataro. Because re a ba tseba. O ska re bolella ka batho ba re sa ba tsebeng. Tell us about those we know, so that we may be proud to know that our messages are going to the relevant people. Hauna motho a tla tsamaisa molaetsa wa wa sa o tsebe. Hayo. Motho a tla tsamaisa molaetsa wa hao ke motho a o tsebang. Ke lineage ya hao, ke connection ya hao. Momamedi wa ka officing ya rona hle Bloemfontein ke tletse nyokoloko haebe wa tseba. Officing ya rona Pretoria di product tsa rona kaofela ho itswe ke re bekeng ena le beke tlang di product tsa rona kaofela ke di half price. Le hodimo le itse jwang haebe le hodimo le teng moya o itse jwang mpa moya re a tseba ona o teng. Di product tsa rona kaofela officing ya rona Bloemfontein ke half price. Founela nomoro tse tshwara kgalase ya metsi ka pelenyana o founele di nomoro tsena 060 379 2874. Ke bona question ya Tinswalo e ka re ka ngola question ya how in full so that I can answer you quickly before I go out. Our office number is 060 379 2874. 060 379 2874. Share this video, please. Share this video. Everybody that is live, share this video. Our other number is 068 533 5684. Thank you. I am Rea Leboha. Thank you so much. Our other number is 068 533 5684. Oh 68 533 5684. Tshwara kgalase ya metsi ka speed. Tshwara kgalase ya metsi. Lesedi la bonkgono le bontate moholo a lekele o tjhabele, lekele o natlafatsa
hohle mo sa fitlheng teng qala o fitletsa tsinena le sedi ganya a lo tšhabele ka matsatsi ohle o phela ha hao etsa buka founela hona dinomorong tseo no ametsi mo mamedi founela hona dinomorong tseo o kope consultation ba tla o hlalosetsa hore na consultation tsa rona di sebetsa jwang nna ke Dr 911 ke namane tshehla ke moteng wa maisepetante kana nke thebe a ise lapeng la Mmatsomane Milwane semaru se batla se madimana le sedi ganya puruma se batla makwala le mawatle ba o tlana se batla mapatapata nna ke the number 1 general ba mpitsa mafohloza mavula kuvaliwe ya nethi mvula bampitsa jalo bari I Gautrain engana mavili nna ke kanta ke the number 1 hohle mo ke fitlang teng le ntsolaka le utlwahala ke re ho wena bophelo bokamoso bo botle ganya ya bonkgono le bontate moholo ha ebe odima bophelo ba hao tsohle tse sa etsaleng hodima hao tsatsing lena ke bitsa le qhepele letjha le qhepela bophelo le qhepela ganya ha o qale ho bulehe a new page ya hodima bophelo ba hao e tla kwalang dintho tsohle tsa ditshitiso hodima bophelo ba hao ya ofising ya rona o sane dintho tsa rona kaofela o di fumana ka half price nna ke re ho wena ha ebe bosiu bo monate bo tletseng galalelo robala ka ditoro tse ntle ho sane o tsoe o gantse o tšhabile thokoza